Sa good vibes, halin sa pagka-cancer survivor, karon gold medalist sa National Powerlifting Competition. Aton siya kilalahon sa report ni Romeo Subaldo. Sa Sinigang National Powerlifting Competition, nakadaog sa gold medal ang 28 years old na si Ryan Jan Bituon sa 74 kg novice category sang bulan sang Hunyo. Sa tiyon sang lockdown sa peak sang pandemic, nagsugod sa pag-training si Ryan sa powerlifting. Na-influensya siya sang iabyan nga sa karon iya na nga nangin coach. May long-term friend ko nga si Gian Tan, who is also my coach now. He's been, nabal-an ko, he's been into powerlifting and he's been studying it for a while. And may isa sa ka-competitor nga, ang do first year niya doon nag-compete, bala sa mga si James C. Nakita ko nga, grabe yung improvement niya. Pero antes naging isa ka powerlifting athlete, isa si Ryan ka cancer survivor. 18 years old siya. Sa nadeparahan niya nga, may nagabukol sa iya nga collarbone area. It was Black Saturday. Right after some procession, biga pangalay ako niya Leo. And nadulak na siya the next day. Pero pag the next day, I saw a lump here. So may collarbone area. And then, inagmuno ko sa mom ko, mom, may bukol ko. And I told her na wala man sakit. Okay, wala man siya sakit at that time. So, gindala ko ang pa-test ko nila and all that. Sa nangayo sila sa second opinion sa St. Luke's Hospital sa Manila, dito nahibaluan nga mayara siya sang lymphoma ukon ang cancer sang lymphatic system. Ang parte sang lawas ng tao nga amo nagaserbi nga germ fighting network initanan. Iya nahibaluan sa iya 18th birthday. Have a second opinion. And then on my 18th birthday, that's when I found out. On your 18th birthday mismo? Okay. Paano mo siya gibato pagkabasin mo nga muna? Well, I was very oblivious as to what cancer could have done. So maybe it helped me that time. Maybe maybe it was supposed to be that way para hindi ko makatinag. So kinikibot ko like damo nag-attend sa birthday ko tapos they were all telling me to stay strong. That's when I picked up on it na lang. Para kay Ryan, ginbato niya na sa nga basi katapusan niya na. Pero gintinguan niya sa gihapon nga batuan ng iya nga balatian. You have to decide to fight. Kay like for me like I was okay with being gone. I was at peace with it. Gibaton mo na? Okay. Wala mo naging gusto, but it is what it is. And ang nag-drive niya sa akin, yung magbato, like, the people around me who have sacrificed so much just to find out what it was. After sang iya competition, nagpa-check up liwat si Ryan sa Manila. Kag subong ang ika-10th year anniversary niya bilang cancer-free na.